paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Kunakun kay bigbigat adda ka man hindi taayang timanok mo si Kabadong. Kay, apay dakis aya, tuyang. Jak matimbaga akasta, ang masurunak laeng. Anya ti pakasurunam aya. Kasano, nagsapa ka abimangaw, ngam di ka magkayam naglutak. Di kaglutaw. As-asikaswag nga raw to'y hulo amanok kaw. Kinapan ko inyalaan iti kanan na amaes. Kay, anya ngay mga rutin nalam asidaan ta. Awan. Ay unay kan, no kananday tamanok mo, mairimichaw. Ngam no sidaan ta, pulaus. Kit adapay mo dyan na bati akamates ijay lamisaan. Di isaw ti si dain ta. Ay jak kayat. Ay no di mo kaya di sanlaing. Dore di ka mangan. Anya? Ay, Inteng. Aldawan. Napi adi ka mangan. Dahil talatan manok mo ti as-asikaswag. Makaparagsak nga rin. Makapalag-anrik na dagiti naglalamuyot adot-dot na. Ay, nagmayat nga tano da anak taan niya. Ay, saan man atila lawlawatem? Ay, masurun aklaan. Tapaya masurun ka dungo. Gapo ka dita, awan anak ta. Isu akas Hostown! ta. Ingkakit di manganan. Apay, di ka mapan ija barangay hall? Mapanak jak talikudan ti serbisya. Tadyak kayat atalikudan dakmet dagiti kakalugaran tayaw. Apay nga raw aday talatan manok mo ti as-asikaswan? Pakaragsakak nga ron. Ay, sidaon talaangan. Na, Makasid-sida akot iti native amanok. sidaing takunap. Wan. Alan parchum laangan. Saan Hulo da ito'y. Hulo. Hula? Nangigmaw. No kaya't mo tagsida iti manok. Inaklagumatangan iti bikal. Ay, jak kayat ti broiler kal, Inteng. Day tay native ti kayat ko. Isang umay kan. Tainta parchun day ta. Darasal! Pasensya kan. Uraan niya ti ibagbagam. Jak kayat apartyan to'y manok ka. Sapay ko tadi nakgurgurain, Ay, nalpasa kun anangan. Nagbikam tuyang. Awan ganas ka. Awan ba't sidaan? Ha? Adamo ti kamatis ken sibuyas. Di mo kayat. Ay, nasuya akaw. Karne ti kayat ko. Ha? Nay, aguray ka ba daw? Ha? Adamot ka dwa di manok mo amang mangan. Ha? Ayan na. Ha? Ay, awanay. Napandan na kinagaw iti mais nga inted ko iti manukaw. Nagalasay. Pahiman. Na. Anya ngay taramidam. Hoy, badang! Na, hindi na kun inkaskaso. Ay, mayat ti papanganan na. Ang amrimuar mo tayo. Isimpaki din to'y lamisaan. Buisik kayo amanaw. Umayo pa'y lagawan ti kangkanan ti manukaw. Isu akas to'y tirumbang ka na kayo. Hoy! Tata ba daw? Ha? Apay nga barbara sa akam dagiti manok ka. Anya ka mo tayo? Makapasuron dagiti manok mau, kwarog. Agawin dati mais akang kanin ti manukaw. Kat di mo nga barbara sa akin Ay kit ikulong mo dagita manok mo Tapno jak mapatay. Anya? Kasano mga main? Mapanda makiinagaw iti mais nga inted ko iti manukaw. Iso nga ikulong mo dagita manok mau. Uray no kasta akat di mo kumabar sa akin Heh, wisit kidi dagita manok mau. Awan mo't amo dagiti manaw. Kun dagiti pay mo't adapiak na manok ko ti barbara sa akin. Nukasta,
Ikulong mo nga raw amin dagiti manok mau. Tapno di dan tumanen mapan makiinagaw iti ited ko akanin to'y manok kaw. Ay sana, imbis ang nagagat nga agsapol iti kananda, ikulong ko kit di idan. Kasanuda ngay ang makapag self-supporting. Bilibak mo't at talaga kang ka, abadaw. Agasam, intugot mo pa'y dito'y bantay day tamanok ba? Una, tamang ano at damang takaw no mabati iti balay. Oo, awan mo't tagtatakaw ijay. Iso adi mo kumaibagati kasta. Sapay ko mga rod tamataginayon na kasta, tuyang. Ay, alaam tamanok mong tagawitan, tanay, malamang, kan nabanuka. Mala, bitbitam nga rod to'y bagasti kamuti a kinalay. Tay gamak to'y manok kaw. Ay, unay kan, siyak pa'y ti pagbitbitam, kat nabanuka. Ano sam igamak nga rod to'y manok kaw. Wow! Nagdangkaw kan maskulado day tahulo ang manok mo, Angkal. Una, kulungan. Kar-arangimat day tamanok mo jay manok ni tata ba daw? Ah, Nakita mo ka dahin? ay, dayjay. Ay, nakita ko. Masuro na kini tata ba daw? Apay, mate. Idi na minsan, kinamat na binarsak dagiti manok ka. Anja, naramid na ti kasta. Unang kal. Ay, Gaputan na kinagaw ka no dagiti manok ko iti kangkanan dagiti manok na. dayan ni pare badam. Kahit, ada napuntaan na kadagiti manok mau. Awan mat kit di Ang amno adda napuntaan na. Kat napilay, wano na tay. Ay, ipabayad ko kinkwana iti ribaw. Wow! Dakal nga agpaiso ti manok mo, pare. Talaga Eh, Kahit itog-tugot ko pa'y dahito ijay talon paray. Tapno mau. bak di manok ko. Aday, ta manok mo. Hulo di manok ko. Ha? Inka man nga rod alain di manok mo pare. Tapagpalutin ta. Ay, inton Domingon ton. Itan, darasim. Takita, man no talaga amot lang ti paspasindayag mo manok mau. Ay, kat inton Domingon tumitin, Ta, ijay ton kabang-ibang barangay. Tayo ta makipalaut. Ada palutan ijay kay. Makipinmus ta ta. No kayat mo akit. Ora itugot mo mati manok mo. Ang agure ka. Ha? Unag paiso Makipalpalutak. Kat imparet ko mati sugal dito yung lugar tayo, pare. Yay. Talaga kamutan niya pare. Nalaing kamay ta mangilamang iti maday nga aramid mau. Ne, nakasukat ka mo't enteng. Kan, igam mo manan day tamanok mo. Apay, sa dino ti papanam? Inak makiayayam, Na, anya ang makiayayam nga ibagbagam. Makiayayam iti manok, Kayat mo asawan, ingka makipalot. Uwendo nga. Ay, nagalasan ti aramid mo, inteng. Sikat ti kapitan. Kan impasardeng mo dagiti na duma-duma akita ti pasugalan dito lugar tayo. Sa ita, si kamot gayam tinalaeng ang makisugal. Saan mat adito'y barangay tayo? Ijay mat kabang-ibang barangay ta piestada. Ay uray pay. Saan anasaya at ti makisugal, inteng? Isu adi ka mapmapan. Ay, kwa dungaw, nakasukata kon. Kun italaang dungo. Uray pay. Na, Sikat ti kapitan. Makipalot kakit din. Di mo dadaulan ti panagtalak dagiti tao ken ka. di mo ka din iparit dungo, ta italaang mo. Promise! Ay, lata mapanakon. Nay, kapitan, sa dino ti papanam, damat igam mo a manok. Di taman ka bang-ibang barangay. Nakman agbuya iti piyesta. Apay nga ron nga daigam mo a manok, kapitan. Ay, secret. Apay nga ibagak nga. Amok-mut lang nga amom kagawad. Ha? Mala, labsan kan. Ay, napanay. Kaya't kada asawan day ta ang makipalpalot may ni kapitan? Ne, apay nga itultulok ni Mari Banang. Antay, sa dino tiyan ni Angkal. Napanan, kwarog. Sa dinaw. Iti kabangibang a barangay. Mapan makipalot ka na. Iso ang masurunak, kwarog. Ay,
Mangibaba inday dyan nga uncle mo. Anya matan ni Anggal. Imbaga na kanya kidikalman nga urayan nak. Napanmat gaya man. Ay na, bye-bye amon, kwarog. Kandi ka mapmapan. Di mo sursurwan ti agsugal. Mapanak antay. Inaklag buya. Kita man wad damot lang laban ti manok ni Anggal. Sika magayam ka ba dong? Ne, agdamay mo amanaw. Wine, mapan ko ipalaw, maray. Anya? Wine, takita manok kasano da ito'y hulaw, amanukaw. Na, palutero ka matain ka ba daw? Italaeng, maray. Amaw, uray ni Kapitan. Napanmutan dita ka bang ibang abarangay. Kat adamo laigam na amanaw. Wine, dahil dyan ti paspasindayag, kinikarkarit na, manok na. Anya? Wine, maray. Iswa kita man nga ron no kayat na dagiti manok mi ti agpalaw. Ay, numabalen. Di kay kumamapan makipalaut ka ba dong? Ha? Kano sugal day tasan aya? Saan mo't akanayon pagraragsakan mi lang da ito'y, no kastoy nga aldaw ti Domingo. Iso adi ka kadi agiparit kagawan. Nay, agmay may sakamat, marito yan. Wan maray, tadda na panan ni Badong. Sa dinaw? Napan nakipalaw. Na, ay agpadadan akin ni Enteng. Napanmat nakipalot. Ay, mangibabain ti asawak. Pati ni Kapitan, napan mo nakipalaw, maray. Win nga rod maray. Iso amasurunak. Awan pa'y gungguna na a kapitan. Ha? Oray siyak maray, marurudak kin ni Badong kaw. Agasam, no kanan ti manok na, mairemedyo na. Ngam no si daun may ay pulaws. Iso ano maabak, kat mapukaw tinaglakwan mi itinatang may. Ha? Aramidak matirumpang. Na, anya ti kayat mo asawan, marito yan. Partsukong yay manok na! Anya? Hoy, kapoy mo't kayam data manok mo, tataba daw. Kitapay nga katawa ka akastangay, kwarog. Na. Just kiki day. Di kag pungtot aparay. Di kag pungtot. Masurunak. Makapawan ganas kayo mo't akasangsangaw. Ops, paray. Aguray ka. Ha? Don't go. Buntoy pa'y aji pustam ta na abak mo ti manok mo. Ha? Unag pa isaw, tataba daw. Di mo kunan, nga itarayam ti pustam. Matoy, ti sangaribaw. Na. Ita kayo manlagay. Ay, sus, pimana mo. Ay, namasurunan ni pare pa daw. Just kiki day. Adda ka mo't gaya man. Ngam apay ngagmumuryot ka, ah. Naabak di manukaw. Day takti ko nak. Kahit naipustam siguro aminan anya ginaglakwan ta itinatang. Wine. Isungawanin ti sangaribok tuyang. Anya, simyagan ti sangaribom iti awan kaus-us kan na. Ha? Gongkonam, day ta ti maganab mo. Kat ti pakasurunak. Kumanatawa da inting ken kwarog. Gapulaang iti manok mo, simyagan ti duldulin mo ak kwartam. Oh, ayan nga iti manok mo, inyawid mo. Kat siyempre apay ipadawat kaw. Ala, ingka nga rod alaan ta partyo mo. Ay, diya kayat tuyang. Ano usaklatan at arakanan? Oo, paggasgastosam iti awan kaus-us kan na. No kanan na may remedyaum, ngam no si daan ta pulaus. Iso apartyo maun, tapno da si daan ta. Sige, ipilit mo apartsyenta takugtaran ka. Anya! Ay salbag ka! Anggal, tangay na nga ba ka? Ang Domingo matita. Ang ko makidawag. What is that? Nagpasat ka mamatanggal. Hindi mo ka diniparet. Italang mat. Maala, dumagasta ijitersi na ni kagawad ko anak. Agpaiso anggal. Wing, mga latay ti pagsangwan tayo di balay. Ha? Iji balayo ti paginumanda. Uwin eta parcinta ti manok ko. Ha? Apay ngay. Kat nagmayat mo ti manok mo.
Tapno sa anak ton ang maawis ang makibulang manan into no Nixanday. Ha? Kababay nga agpaiso ka dagiti taang. Kapitan, palutiro kung kunadan to na. So, parchintan. Ay, mayat no kastanggay. Mala, kartingan tangarudain. Makapulpulutan akmeten iti hulo amanaw. Ay, agyaman nakta nakapanunot kamatlaang inteng. Di mo inuray at talaga ang makapungtutakkan ka. Tapno awan maibagbagam. Adung mo. Ay, katwan ah. Aywan gayam, di mawat ni Kwarog iti karni itay. Kat inikam ni Kwarog. Ay, katwan ah. Good. Bala, maturog tangaro din. Mapanak iji barangay ha, lintun biga. Ne. Adda manin manok anapan nakiinagaw iti mais nga ipakpakan ko iti manok ko ah. Na. Iti manok ni Kwarog nga dapyek na. Ay. Ala iti pangurkaw. Kita manti pagbalinan na kita abangad ang manok. Kapadpada ni Kwarog nga akin manok abangad. Mang tedak ti kananda mais. Ada ita. Nangandan. Kastoy ti rumbengking ka manok. Ada ita. Nagkulipagpagain. Maruam ka manok. Pati tagitipyak mo. Patayag mo't amin ida. Hay! Apay nga pinangur mo mo ti manok ko, tataba daw. Awanan, nagkuripaspasan ti upa. Kasta ti rumbeng ni tamanok mo, Kwarog. Umay da kami nagawan ti kangkanin ti manok kaw. Nagalas ka mo't ng tataba daw. Ah. Kasta gayam ti kayat mo, ha? Dito yung mat nga ron ti rumbang dito yung manok mo. Ha! Salbag ka. Apay nga pinangur mo ti manok kaw. Kurang pa ita kasukat ti pinangur mo ang manok mo. Ngamain, gapo iti panang patay mo iti upak. Naulilan dagiti piyak na. Kitgungunada. No nasakit tinakam mo, gapo ta naabak ti manok mo iti nakipalot ka. Di mo mat pagpapasan dagiti manok ko, ha? Ha? Ibaga ma iti nasaya at ay kulong kayo da. Ibagbagak matking ka iday. Ngam di nak madengdenggay. Isu apumanaw ka ditan. No di mo kaya't asikat ipang uray. Nagalas mo tanti kasta pa nagsasaom. Sige, patasam ti pumangurtag pinangurtan. Ha? Ay! Parang! Badaw! Kaya ti mapaspasamak. Agap apa kayong samad. Ha? Ha? Matay mo ti manok mo, badaw. Ha? Na! Adapay kadwa na ang manok. Natay mo lang. Iyay. Kasanumat nga main. Pinangur ni tata badong ti manok ka. Nagalas pa iti pa nagsasauna. Ha? Ay, unay kan badaw. Ang hustaon. Saan kayon nga agapa? Gapula ang kadagita ang manok. Ay. Pagsaritaan nyo itinasayaat. Ay, tatabadong kan Kwarog. Agpada kayo lang amadi kinaramid na. Noan niya ti parikot, agsarita kayo anengbang. Adi kay kat agpinangor. Ala, sige. Didon tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Duwanin nung labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, Kenday Toy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.